ده هر سرهلدان آنجی برخودانی دا یا که پارا کردان کتیه نبتنی کشتن بو وندابون بوشی ده هرمین سرهلدانان دا گلک چیروکین تراژدی ین جن و زاروکین وندایی هنه لبه تنی وندایین درسمی هندک بجی حاتم بیستن لیندن هجی ناین زانین به سرهلدانا ساسونی دا زارن شیغوی علی اونس همان تراژدی دشین او وندا دبن شیغو بخو دشر برزانا جیرین دا تیکشتن هفجینا وی صحبت جی بدما والداندن سر زاره دمره زارن وان سبری 5 سالی، ساجده 3 سالی و حزنیه ده پیچه دا هیویا عیشویا پیرکا خود مین. پیرکا عیشو به 3 نبیین سیوی دیل تینگرتن وان دشینن فارقینه یه جورجی سرگونی آنادولیه بکن بیرک دیاخ ناده لفارقینه دمره هر سیوین هورک بخواهی دمینه سزارن زرین بدو و بقدر ساجده جبر که زارا کچینه متوی هلده باخو حزنیه ده پیچه دا جنه که فارقینه نو والدی خودی درد که سبری جی مالباته که ترکمنین تختجی هلده دن ev malbata textecî demekî şûn da bar dikin û ji diçin alî Ispartayê. Sebrî jî bi xwe radibin. Ji bo bielime wan û tiştek neyê serî wî navê wî jî diguherînin. Datînin Elî Buldux. Lê ev pir zora sebrî diçe. Nav, welat û zimanekî biyanî dinya wî tev li hev dike. Carekê dixeyde û diçe xwe vê dişêre. Şeniyên malbatê bi sehetan lê digerin, bang dikin, Elî Buldux, Elî Buldux. Na, deng nake. Lê dema ku yek dibêje, sebrî, sebrî. Sebrî dertê ji cihê xwe veşart. Akubeta zarokên şêxoyê berê wî ji bo serokê serhildana Sasonê Evdirehmanê Eliyê Unis dibe derd. Bi şikestina serhildanê ra Evdirehmanê Eliyê Unis qasî 45 kesî ji kuştinê û nefiyê xelas dike û derbasî bin xetê dibin. Ew qas kuştî dû xwe hîştine, ew qas derd û keder dîtine ya herî bêtir bi zora Evdirehmanê Eliyê Unis diçe zarên berê wî ne.
بری را چند سال در باسته به محمد رشید بزمام عبدالرحمن علی جسرختی به قاچاقی دشه بنختی دیتین یاوان عبدالرحمن آقا بحثا زارن شیغوی بری خودی که محمد رشید بیجه وله بمرنا بیری که ما وی گاوه جبو خوادی بکن حزنی دا مالباته که فارقینه سبری جی دا مالباته که تختجین اسپارتای عبدالرحمن آقا جیرا دی بیجه بردل چه دبه بلا ببه وله توی هری و زارن ما بینی جبوه قدرک زیر جی دده دبیجه دبه که مالبات ندن جبر و زیران بده محمد رشید به وگره به برای خو محمد شیرین جی هلده و برای خود دن اسپارتای به پرسینه و مالباتا تختجیان دبینن مالبات دما که محمد رشید لهمبر خود دبینن متل دبینن دما که سدما حاطناوی هین دبن نخوازن سبری بدنی وی ده کوارا گینم داوید شیرن جیرا جی دبیجن دنگی خو نکه دو دنگی خو بکی وی ده ببن ده بکش تو حیفی تو کره می لبا می بمینه و محمد رشید راشی دبیجن سبری مریه لیوی نبه نرندیه دکن زانن که ده با و کس نمایه او ظلم هاتبو جیاندن جی به چاوه سر خودی تبونه ده ترسن تشتاکی به سریوی جبوی بپارزن دبیجن مریه محمد رشید جوان باور نکه ده فکره ده بیجه وان سبری و شرطنه به دنگ داینه سبری ده کدری دا به یه دنگ من ببیه و به دست بید که دنگ خوهل ده و بانگ دکه سبری لو از مامتای محمد رشیدم مامتای عبدالرحمن از شانم که از تببم تو ویگا دنگ خوش من را نکی ایدی توی لور بمینی لاو سبری بیشی دنگ خود ناکه ده سکنه بتنه گهدارد که دما دبینه دنگ آپیوی کورده ایدی دور دکوه آپی بچه دبیجه والله آبی من هره ازی هاو بمینم ویدی نکاربم معلومات خود ببینم تاولی دنگ ده بیجه مامو از دورم از ده نوا گینم دامه مامو محمد رشید لی دزوره ده جه کوارا گینم دردخه و تینه ولات لی دکه ناکه شوپا حزنی سر راست ناکه و پیرا جی سبری درباسی بن خطی دکه دبه دگی هیجینه مالباتی عقوبت حزنی هیجی جبو مال علی ونس مرقه گلو حاجوه جه حزنی تنه